Ndage tembo lichi mpichonsi picha matiangi. Ngai mole. Chio mpichonsi picha matiangi. Chancha akire angoko. Ato nikibagendi. Ngai mole. Ngai mole. Onchoke. Ngai mole. Boni ige kere kuikira. Kusiye teke ande steak. Na ata alito online. Ngomanya konyoranga. Aba gusiye gali baki karanzirinse na Zahiri Janda. Wake kampeni kabisa ya UDA. Kiko watu wengine wananiletea kisirani. Wananiambia ati Janda, kwa nini unapenda kupeana mchele? Mimi ninawauliza nyinyi watu yangu. Lazima tutafautishe mambo ya maendeleo na mambo ya chakula. Si mimi mulinipatia kazi? Si niko na mshahara? Si ninapata pesa kidogo? Sasa mshahara yangu nitoe nusu, wananchi wapate kidogo kidogo, ninunue mafuta, ninunue mchele, ama nichukue nikope hapa, nipeombe huyu anisaidie, serikali nisaidie, ule rafiki anisaidie, niletee watu wangu. Iko makosa? Iko makosa? Wangapi kwa mikono wanataka chakula? Ngoma kwebuli na harigiriri gweta. Angoko na alenga kokole mikutano ni banda asigitega. Lakini boni kama tukaya tindaro mikutano ege okoro na onda bamatiangi. Tindaro. Ngai mo agenda squeeze mugutukuta matiangi. Mwatukutira matiangi. Tonga tutio ngena naga. Tutio ngena. Njengo bateke maene. Omaete. Na batavi ese video kete na koretenga. UDA ngo chikomorere chibesa abantu baragete Nyamira na yaki ndabosongo moma eti chibesa bune chiche cyakora abantu eyo nduka grate ni umuntu gwakira umuntu mere chibesa chukura no umuntu gutwara koba umuntu koba umuntu bw'abantu ni no umuntu at least tumaitenga narange n'abantu anye toliange n'abantu na kiego chikoba boni gantulishwa manyanga matiangi tabati kyama kyaye so at Jubilee. Jubilee yae. Na UPA kora kana tabu at interest na Ramon. Bono gusiye era open. Onde bwanzi na bacho kuvae. Ntubu at DP like LDP ko sene DP ali ya Omingo Magana. Kero mondo bono na UDA squeeze bero chenga nkabale. Pako DM bono kwa jasi mbarati ngocho kanaga sene kenyengima akarishi campaign jo DM ngane deputy party leader. Akwerenga na matianga. Ekineke ntoke kora kinga boni yogusiya igokire. Na igokire. Na kora te video nengo batenga. Njira teyo mundara ruwaga ndel Eldoret. Usaga nda sevuna chepsioni mali acha iwake kampeni ya UDA, ya UPA gose ya Jubilee. Ai. Okulina na agent ye kobole. Lakini bono genda gusi. Genda gusi. Step by step Ruto bakase no neutralize matiangusi. Aba chumbe bagusi ngaimole. Twata bimatiangi yanda isikonto konyora gusi. Inuna matango kamogorokan. Zahiri Janda kakubanga chi campaign gali nyali bali chacha. Ekero kelimo talendeti gwera nale. Ngoira nale. Njira teyo turabera gusi. Tutabuati bachumbe bamatiangi. Aba chumbe ngaimole. Na kwe bulu mungano alfa barongo. Kodatika komora TikTok. Ndi nanya komora kakubanga mukutano n'abantu bae bamachoge borabu. Pamachoge borabu. Indi alfa indi nakyakoro kumangolo barongo. Indi abanga mukutano ye torora ikaransti n'abantu. Akubagambia ko batabinga bwatachukura. Amagendro nakolire naya. Lakini Zahiri no alikira umutienyi chikore chi gero wiki gose kwanza ngo iwabwate mikutano. Na baka abwate chibesa mono. Lakini ko bange n'abantu tali ndo kyamana. Ayere ule Nairobi ryoka. Matienga kwa paka gusi sabo no ule kurumega. Ai. Nene tali ngo senkende kenene mwakonyire matiange ko ndora campaign serious yange nere. Obati matiange paka karuri gali ngyo chikomokonya. Tiligo toki muntu onde bwensi orange na matiangi mpaka tuwabwire chukura. Aba Swahili batatenga mgema kisifiwa tembo litia maji. Atuwezi
Nduluchu kuba komona nga tokwa toki asiki. Gasteyo tu akore mpaka kiroke ya chire Matiang'i. Gasteyo. Mpaka tuanyole kiroke. Igase bona igano kubaka. Tokoro keke gusinga kubarushia magoso kabisa kurua. Egera mobeiga. Yakagara so far not so good. Wani ga ntulibia. Njirate yo monda ko chalia campaign Matiang'i ne presidential candidate. Na ere kingpin ya Gusii. Tomanya kuikase turucho mukutano kabisa UDA abantu bayichire kabisa komo gumina wa. Nendo mete perception ne genteke ko. TMP wewe. Na ko umungwana vuno nyamoko na tete abantu nga Matiang'i. Umungwana na agite yes tikato deal nere. Mwakana chicha ma won tera ne tia abantu ba yes bai. 2027 onye kwagete yes korugusi ndolo gotiga yakaraba gusiba arase tugura yago bajarusha mumanyi nyamoko bono gwase nyamoko mete na gupimete sana ngateba turaguganya obuya bono gwasero mutego ime ndolo gotiga in fact yekiroke kya nyamoko musubati tokwero ndeta basubati bense emeri nyamoko atenete ense meri nyamoko atenete kiroke lya satenete umusubati abantu kobe empior yatutolo mo mpio mutangani korugusi ase kiroke nyamoko aba subati yatokeze bon nene nduliko bayabereri soka isiko boli chukura tena sabantu bwana abagusi abagaka bangina ne vijana ndo bagotekera bakuiwe egere nyamoko abe gusko ngabona nero tenechi campaign waka kerenyo Matiang'i to basu trust viongozi barange naye okongo mogeni hai abantu bana to kuchipesa abuto ko baamini to ko baamini omuzi Kenya gosira John Nyagarama ato wone tako tevinga okongo mogeni kera kuoga igota ncharale to akana checha nyalibogole myaka yaye etano bana chokora 7 no bobi bwase ne county ya Nyamira boni kamna toko kamba ndubuga dikenda magendro tayo keroka ya gachu na World Bank chibe senye Nyamira county kai chiguchi ama swali ya makongo bono nchira kie to chikomenya Matiang'i rose team bono abangwana barange na bo sibagolire abange bachire mbale mukyo abantu babuata bagwakira chukura bono roche omungwana abajubiri buri chembe cha jubiri chiko campaign lingo William Ruto inkyo roche batakorangeli discipline ali batabukuna ki inu mwachire kulingana mamincha ya yokokaniko we chama wono njuga akwe fine inki batigire Cherusha mumanyo yo ko campaign li UDA era no muntu Jubilee na Matiang'i nere party leader Jubilee inki batakorangeli kubaikaransi kwate una you are going against the rules and regulations ye party inki batakorangeli maruma audasta normal nga Steve Mugaka inki atakorangeli kwate una ki inu evinto mogo eti uchiane kengao e party twate eberengo chia yako garanchira kieye toko Matiang'i kyama atali in charge Half Jubilee ekenyene ngebende kurusi kugechenjiwe abantu kwana bali baro mbagwere Raila Amolo Odinga ngokorande video about that mbagwere Raila Amolo Odinga wala nkibacho okonya kende Matiang'i change structure yons na Mount Kenya bali baro barusio ekema ne kyagusi teatoraba kusime teatoraba gusioime aba gusiba soime tunyole secretary general mo gusiera abe kyameka kongo njira tayo tokwe party tutabugati no way